हाय फ्रेंड, आज आम आसीचु आत्मलिगर जगन्नाथ मंदिर। चलतु बुली देखा आज जगन्नाथ मंदिर। आम चैनल को जो नुआ आसुँच लाइक सब्सक्राइब करूँ। आपण मैंने आमको से भल पाइबा दिंतु। आसतु बुली देखा जगन्नाथ मंदिर। शत्रुघ्न मूर्ति जितेबले रथयात्रा रे बाहरी थांती सेतेबले यही मंडप रे विजे करि थांती एवं आम गर्भगृह बाहरी एठारे विजे करि थांती। एठारू रथयात्रा जाई थांती। वर्तमान आम जगन्नाथ मंदिर को आम सानु भाई प्रवेश करछन्ती। आम दर्शन करिबा। जगन्नाथ मंदिर परिसर रे ये हूँ राधाकृष्ण मंदिर।
ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ କୁଞ୍ଜ ଗୃହ ଏବଂ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର। ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ପରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି 4ଟି ଦ୍ୱାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।